Togo presbyteria nyanyue hame ago nyogbo agbetiko presbyteria nyanyue hame untinya so fe akpereka la fanyi blasheke vo to va sere fe akpereka ala fa sheke blasheke vo ato no mawu pe lolongbe gbesia gbe ya yeji akawi etonlea enelea nkeke nyue wo dudu zigbanto le fe akpereka la fa sheke kple atolea pe gomedze la catéchiste John T na Christotɔ yeyeawo nya be nkeke nyui gã eve li yewoaɖu le ƒea me. Woawoe nye nuŋeŋe nkeke nyui kple mawunya ƒe vava ƒe ƒe ewolia nkeke nyui. Catéchiste la gblɔ ale si woɖua nkeke nyui la na wo. Nyɔgboawo lɔ ɖe edzi hegblɔ be yewoaɖu nkeke zã na trɔwo tsa be yewoɖua nkeke zã na trɔwo tsa eya ta manye nu yeye na yewo o. Ale ameawo dzɔ agblemenuwo vevitɔ te fũu trɔsubɔlawo gɔ̃ hã dzɔ nuwo ɖo ɖa. Woɖu nkeke nyuia kple dzidzɔ. Nutome hame sue hã ɖo amewo ɖo ɖa be woava kpɔ eteƒe. Nu si do ŋusẽ ameawo na nuawo ƒeƒle enye be le ƒe si va yi ƒe nuwuwu me la, Bremen Mission ƒe amegãwo dometɔ ɖeka F.K. Victor Ditsava Agu Osofo Dil ɖe fia hametɔwo hegblɔ na wo be eyae nana wodzɔ aga yewotsɔ le xɔwo tum eye yetsɔ tua fe na nufiala siwo katã li la. Atɔlia, ƒe wolia yubili ɖuɖu. Mawunya ƒe vava xɔ ƒe wo le ƒe 1990 sia me. Ale woɖo kpe edzi be woaɖu nkeke nyui atsɔ ade dzesi. Woɖui hã le dzome alo December 3 dzi si nye kwasida Advento gbãtɔ la. Wotu agbadɔ ɖe Catéchiste John T ƒe xɔxɔnu. Wokpe amewo tso adzɔge, hamewo kple nutome hame yeyeawo me eye woma amedzrowo ɖe nyɔgbodu eveawo me le kristotɔwo kple trɔsubɔlawo siaa ƒe aƒe me. Mission yevuwo tso Keta, Lome kple teƒe bubuwo va. Kpekuha si nɔ nufiala Yosia Nyalemegbe ƒe kpɔkplɔ te lae de dzo nkeke nyuia me. Kristotɔwo, sukuviwo, trɔsubɔlawo, dumemegãwo kple dufiawo hã nɔ eteƒe. Osofo di le tsɔ nkekea dzi mawunya na Catéchiste Wilhelm Lemgo si kpli wɔ dɔ le ho nutome tsã la. Wogblɔ etia Yohanes ƒe agbalẽtawo tukpikpi 12 va se ɖe 15. Ame bubuwo hã ƒonu hegblɔ mawunya kpuiwo le hetrɔ me. Ale wowu ƒe ewolia yubili nkeke nyui la nu. Adelia, nyɔgbovi gbãtɔ siwo yi semina le ƒe 1990 kple adelia me. Wodzra sukuvi titiawo dome 15 ɖo na kɔnfre xɔxɔ zigbãtɔ le Agu. Kɔnfre xɔxɔ wɔna la va eme le kwasida dzome alo December 19 gbe. Le eya megbe wotia wo dometɔ eve heɖo ɖe semina le amedzɔƒe. Woawoe nye Theophile Kɔnu tso Nyɔgbo Agbetikɔ si yi gbã kple Robert Tete tso Nyɔgbo Dalave
si va kplɔe ɖo. Adrelia. Dɔ bubu siwo dɔgbediawo kple woƒe hadɔwɔla bubuawo wɔ ƒe ɖewo. A. Abe ale si míexlẽ va yi ene la, xɔ siwo wotu na nɔƒewo, sukudede kple sɔleme dede ƒe dɔwoe zu asinukpɔkpɔ na amewo srɔ̃ asinudɔ vovovowo abe atidede, anyikpememe, bigladɔ, kapitadɔ, gbededɔ kple bubuwo. Nenema ke ɖevi titi siwo mete ŋu yi suku dzi o la dzo yi lome ɖasrɔ̃ teladɔ. Wofia teladɔa hame nyɔnuwo kple sukuvi nyɔnuviawo hã. B. Osɔfo di le kple eƒe hadɔwɔlawo na agbledede kple atidodo ƒe kpɔɖeŋuwo hã abe ŋutiti, mangoti, gowati ene. D. Be woaxe mɔ na trɔ subɔsubɔ kple dzotikewo wɔwɔ le dɔlélewo me ta, woxɔ atike geɖewo tso ablotsi le ƒe 1992 me. Esiwo wodzrana amewo asibɔbɔe alo wɔ na ame siwo mate ŋu axe fe o la, femaxee. Aƒetɔ kple aƒenɔ di le xɔ atike dzadzra, atike nana kple abibabla dɔwo. Esia nye dɔyɔyɔ ƒe gɔmedzedze. Dɔ si va yi edzi kple dɔyɔƒe ʋuʋu le ƒe 1991 me le toa dzi eye le ƒe 1999 me le balime. Esi nye Bethesda dɔyɔƒe gã la. D. Aƒetɔ kple aƒenɔ C. Freiburger xɔ agbalẽwo dzadzra kpe ɖe teladɔ fiafia hame nyɔnuwo kple sukuvi nyɔnuviwo ŋuti. E. Ɖoɖo haho, nusɔsrɔ̃ alo nufiafia ametsitsiwo hã anyi tso ƒe 1990 me. Nufiala Timoteo Mallet ye dze dɔ sia gɔme kple eye wòwɔe kpe ɖe suku nufiafia dɔ ŋu. Dɔgbediawo xlɔ̃a nu amewo hã le agbenɔnɔ nyuie kple lãmesẽ nyawo ŋu. Le kpɔɖeŋu me, esi mission dɔdzikpɔla gã Martin Slunk ɖitsa va kpɔ dɔa ɖa le ƒe 1990 ƒe aɖeamakpɔxe November me la, eyɔ nyɔgbodu eveawo metɔwo katã ƒoƒui ɖe nyɔgbo agbetsikɔ hegbe ahasese nono na wo vevie. Egblɔ na wo be mission habɔbɔ siwo le ablotsi la le nu ƒom kple dziɖuɖuwo be woati aha sesẽwo kuku va Afrika nu, elabena yevowo la, yewo menɔa dzin le ablotsi o, eye gawu la, yewo dometɔ geɖe mekpɔ dzin la kpɔ o. Eƒe nyameɖeɖewo wɔ ya na ameawo eye metrɔ na wo o. Eya ta esi wòva ɖe mɔ be woabia nyawo ne yease eye yeanya woƒe susuwo la, wogblɔ nya geɖe siwo wɔ nuku na yevoa. Ame ɖeka be eƒe nyawo nyɔ ŋutɔ. Fifia ɖe aleke yewoawɔ kple deti gbogbo siwo le yewoƒe aveawo mee. Ame bubu be yese eƒe nyawo gake yana wòanya be ne menye dzin nono ye le o la, ne yeku xoxo, elabena ne yeƒe akloloe ho eye yeno kɔŋkɔ ɖeka kpam ko la, yekpɔa kaka ɖe eme blibo. Esi amegã Slunk se
woƒe nyawo vɔ keŋ la eɖe nyame na wo be ahasese nono menyo o elabena ehe alãmegbegblẽ kple ku va nae. Yevu siwo wɔa ahasesewo la medzra wo le aƒe o, boŋ wowɔa wo ɖona ɖe Afrikatɔwo hena woƒe gawo lɔlɔ yi ablotsi ko. Yo míase ɖe afia na mi nɔvivi nyaselawo etsɔ hã míaga ayi edzi ne Mawu ɖe mɔ wotrɔ bɔkɔ na mi. Nye nuɖela nyaxlela Télévision Internationale plus de 128. Bye bye.